Riri ne edharia wero wikendi. Nkethinkatho na Antuna Mutegeri bwega nuntu wa kuona kanya kugwatanira na bao twikire nteto cha wero wikendi thaa 3. Amiro bera wa batije kuina endi rugono ruru ni rwanjirite kujukia mwerekera jungi mwini kama ntoto mwari nethiretwa akionania wini bwa Amiro temero akende kinyambi chine mwanya ireo Nairobi na kinya Mombasa na ruagitiga nto bambwa no kujate kama obu Mumiro no waine na nande akariba Nairobi na bobo no untu obu utukobwa gukira narwa turi kuria no kuona mugambo jua Kimiro jokienderwa na kwambara ruani Kenya utukubona ro turi kuria atire no kuona mugambo jwa Kibiru jokienderwa na kwambara ruani Kenya ranira bautwe 23578 niyo namba yetu ya SMS oni witagwa ntinya rikinywa jani jamaja tukubangadirito tukubona aru akiri nteto chieto Yareto kuthurania kirindato cia weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Atongeria kathumba bario bakendini kurega kamishna omweru wa Meru. Turendro gwira atiri bamo basisi botarire ba kinya bakorwo ntura cio batiua Omaba minister ba gavana Mutuma Kworotwa makarika jairija kumakania kumira mutana akiuragwo ni mwingi no ento murume kugwatikana ati na nguo kirombera one kariba mekindori kuoneka kwa kunganirwa ne atongere barabara thirikarine Kugwatogeni okaire mwananirio mathithio tukubona arua ni Purity Rita tukenjiria ntiso cheto mubangania wa kiama kia DCP Mithika Nturi mutongere wa kiama gia PNU Peter Munyama Karua na bange nkabone bamwe batongere barabakinyite kire mambura jamaromba jarithi baraboragirwe entere chetigania akirire Nturi ugite gote nkanja thirikari Rais Ruto ni remi gukaria Meru na kubatejaniria kuthingatira mpithukiro cha maitha cha magita kwa magita ugambi pupo nibonekete kugwatwa baruni aria bange bari atongeria bakendine Karua kinya wa kirega county commissioner o ni ara kinyamenerete Peter Munya akiuga ni mwikumia na nikyo nuntu nyuma ya kwarietire na wakiaria mbere ya eta Peter Munya auga Kaja gutetheria kwa ibere thirikari rero ni o mtu kwithirwa ari na kura otalinto ri kinya wa kimeneria bokatha thirikari rero kagitenega kamutugikare na gutwachio na njira enkinyaniro Bakialia tongeria bagi siasa na bakanisa nterecha Mamburwa primary tigania isti mathiko neja ntubana barabora girweni maitha nibona nitie kurega county commissioner mweru Kiprotich Cherioti orore timiro umite Samburu. As clergy in this county tunasema hatumtaki. County commissioner akitolewa Samburu analetwa Meru na akiwa Samburu hajarudisha zile ng'ombe zimetoka Meru, anaingia kufanya nini? Usalama gani? Sisi hatutamkubali Meru hii kama ni kukaa bila county commissioner, wacha sisi tukae. Na William Ruto anataka siku ya kura ikifika, hao county commissioners watafungulia hao bandits wote, walete fujo, wa mama wasiamuke kwenda kupiga kura. Uyo county commissioner asikanyange Meru na asiingie ofisi ya Meru. Mathiko neja Peter Munya akiaria na migambo mikai nona nitie kumeneria thirikari riri wathanine akiuga kagita nikejitega kubathuruka bonthe tonte na inya gotonya kithakene ende ndo thirikari na nkuigwa ore bwa na inya nyomo ebwa saina inya yango saina na hii tarakura na rokure kinye tutumire silairane nera twenio ya kura
ya kurita thirikari na kurita ndwara ritangwe na thirikari na rikurikia kwaria munyani wo ukariarikia tongeria bangi kenda bakauga mugambo nawe munya kwendaga bakethania bari wa ubokari na tongeria baubomba kwithira bakirega munyano ukaethiria gita kiuma kienine kiu atiga kariba thangare ne gukinyira mithikari nturi gukira na kugeria gucokaniria kieni nethira kiuga niwo KMC kenda tongeria bo bange bakethira bakiuga mugambo jumwe na pore chiao. Me ndio nitakuwa master of ceremony and I'll manage this space. Linturi na Cleophas Marara bethira bakimeneria tagarira munya na bakiuga Linturi ne wokubatara kwanga bana wa Meru mwankene jwangirijire 47 kenda kwithira bakieberia nthawa imwe kaunti na tukaendelea o arigotebwa baita wateni anto benu bwana tutentegeria manto ya na thene imwe cia bamuibo baretere kwa tweka ngaba no Meru atea seneta atea ayumbe batea na tongeria bayo kwa bwenabo kwa bwenabo no bokwa nabo atome imetheka wa opposition bokwa ndene beta kwa ria Ruto oni renge kana batu tweteta kumutuliria maru hapana haiwezekani. Kama ndio tabia ya kila mtu hapa kwamba kiongozi hapa ni kwake, hii ni wodi yake, hapa ndio sisi tumekuja kumuomboleza, tumekuja kumulilia yeye, alafu yeye anatuacha na turushia mkono. Mheshimiwa Munya, tafadhali nikuheshimu, lakini tabia kama hiyo usifanye siku nyingine mbele ya wageni, siku ambayo umeacha matanga ya mtoto wako. Tafadhali nakuomba saidia heshima ya mtu wa Tigania. Huyu Linturi anatosha ama atoshi? Naona ni mwanaume. So Mheshimiwa Linturi, take leadership. Take leadership. Kama yeye ameenda sasa, wewe ndio kiongozi hapa sasa. Nimeamua sasa hii Meru sitaiachia afisi. Kwa hivyo mimi nimejiusulu kutafuta kura ya urais. Sasa mimi nimerudi village. Sasa natafuta kiti ya gavana ya Meru hapa ili nitoe hii aibu mumeiona hapa. Watu wa Tigania mtanisaidia hapa. Mtanipea kura ya gavana hapa Mudhara. Tuweze kutoa aibu Meru. Hii kiburi tumalize. Keripotrandi toshia Weru wikendi rea kwa rieto ni mutugeng kare. Akiama bagi kundiga gisiasa kiaja Meru kijikenta New Dawn gitongeretwo ni Franklin Karote ni kiithukirite na kumeneria bo kadha pamaba minista bathirikari gavana Mutuma bakiare bugita minista bau anto gutetera na ukaria thirikari bari karataka kinyabati ominoga arabugite pamaba kinyabata tariria ministry chao bakiuga ni aikumia na bari karataka batena rurwa kuritaniria ngugi na thirikari gavana Mutuma akiama baba bakithura kinyabamwe bari rutererwa gavana Mutuma muthenya tukabageta rutere na rurungi muthuri Muriuki na iji na njira y'inkinyaniro. Kundikia New Dawn nikishumiriti na kuthoikerotera a minister bangavana Mutuma baraba kuganandi baraba ingi niba mamitoro na batikumenya ngugiria bagwita no ntobatumba kuga ora thirikari kuthithia kiria antu kana inyabongwa ndwangire barungamirite ngugiria igwita kana turendro gwira atiri bamo basisi botarire ba kinya bakorwo ntura cio batiua munene nawe na kiroto kio tuika munene ndene Meru endrotetania na nto bate believe in your ideologies and your policy munene bani liabelete munene bengero uyo ututhania nto bara batwira okurwira baukarie thirikari na toje thirikari ringi na ringi itenya TV kana gikameme ugeria kuresa thirikari Mutuma twingena atokuthithia imbiwe kitena nunekeria arawansi wina becha kya kumukone na ikyo gutumira indi utenda gwita ula thirikari Mutuma twingena gwitangu no utenda nto bamenya turiuga CCMs o mtu aumere atwira ministry we mbio thithagia ku kwe Meru nyatha iyo tije CCM no riko ukorwa o ministry mwote muga no riko no ngokenda kuonania fashion show iri kuonanwa Meru county iri omba kugwetwo ruriko utesa botaji thirikari we thirikari ni amna bubu gikundi giki kethwa kiboria ugethwa kwiwe ukona mwankira nandi atikona kiroto kiawe kihitanira thirikari Mutuma ethwa giceberia ojora maranya rathithirie antu bara bangi baindene thirikari
na no kuibwa owe you're not comfortable then ya thirikari ira ukutira ngui utenindie kwethira we thirikari-ini utiwitikania na ideology ciayo na policy ciayo na bwana ngavana itukurombanete yo kinene ekakwelega ntiri mwite na mwena momialenka antu bara batekuiwe na imani na thirikari ye ibature utumba kwithirwa ugotero yo list ya thirikari na withirwa we kuige cabinet ikarawa iro list ba thirikari no keja kwithirwa te thirikari ukarite thirikari ntije mbio kuthithia nake kurigeria ni kuga ati minister baba baritinde na mutuma indu tuko bageta kiarigani noe gwita sirisia thirikari twakwira narwo ati muntu butindano muthenya utuko bwa muchamano rujongo muchamano jo tuko ezito kuthira thirikari eku twekwira ngavana tigo karana antu asariti thirikari neku bukithithia cabinet ntato ikithira ndaika ijiri chirikire Meru county mzima twekwira as soon as today twiromba ubute antu bau ponde bare kuona they are not loyal to your government ukenda antu ba utumiro ne opponent ukinyanga thirikari na twibwira sisi ukayagutha wento murume ukayagutha we muka na no tietikia we muntu muno na te mutumo ugiretia ukinyithia au yari chainiro uyo tugira na jana ndibeketho bakenya mungwanano ki minister mwe uraba kwendo eberua kiurene kethira kale mini gwitangugi kana ni mutumo tikumwenda pamo bari inyabe na mbia chaitie ku kange baka bena ngari nene chaitie we munene na ndere imbi bakwenda nage thaiba nene ke wowe tuteba ibona akurero we ma PS ka ba minister ba thirikari re nene munene ogelenka antuba thirikari mutumete yete gukorwa lipstick na thirikari mutumate antu beta bakarande bwiringa sherebo kajuka yeuti ongugira bo andikiri kwe bau bakothiuruka nabo bakite makeup na lipstick bakiona jabosta cia Meru na ni atongeria bara wathurire na gwatuika ugwe mwene lipstick ugwo kuga no wewe nyagite kia governor nuraeri nyakiroria wambiri nyakuithura governor thairi twakwa 2 weeks ago resign failure to that baje tukatongeria delegation ni nene tutonye ofisi na na tukagwita muthuri Muriuki wa weekend mutiriri wa Kangangi Ntora ya mirini wodi-ini ya Mwimbi ni kujirite karikari kumakania ara muthaka kwirikana gukia mateta no jue akumwikiririo mutano jue akirojwe kagita konthe kare irio bia arija irio bia we nikethagirwo akirumani kiu nyuma ya muthaka uju aririkana kwambiria kurojwe na kinya kumutemanga indi mwekurono kwa ni mwene onde aturi na boba kinyite nyuma ya kuigwa mbu aturi baba agichwana na muthaka uju na bamura mwanka ethero agita uturo bwa mwekuru agikwa sibitari ni Magutuni kwa mukira utungata muthakana wagikwa nyomba ya gweka miri ya sibitari ya Chukanangi na kuugwa na kimwako ni biojuri nture ne mugani chogoria nyume anto murume agutiri mwari kithuno ndene ya kanisa ya PCA mugani Martin Mugambe na chotariria Turani amirini wandia Mwembe gicigo mbunge kia Maratori banture no bacubiritie muci kwambihiye na kioye bakiaragia gapora batikegwigwe muciuywe goro utinditie manto manene manto njogu aja kungo saya adi anyu saya ya age kombendia akula ngalo ilio ntateje kulecho au wate kulerio muthako mwega chuchu ka mukuru yumbi gakirikanaga igutemanga mwekuru mwe fithi mwiti ujuwe wake wa miaka 70 kumurumia irio muthenya wegoro matha marukiri ali wanda kinga juga irio juae ni banga kunku na ngubagera na mula ngikuya mwekuru mbati akukera na hano bakuringa ta bana ndamu ati ritwiki ka muthako yukigumba wa njumbe aranenkerwe irio nuju wende ararega na nyuma ni kumuchokera na ibanga na kumwamba kumutemanga kira bantu ageta mwanjala ageta mwagutu ageta mwanjala kairi gote bantu ate mwanange bantu amwili nyuma ya chocho yo akuga mbwara tunyukwa na torie na kumugithia cibitari ya Magutuni na bwatori baratiwa bagichwanaga na muthako yukenda kumunenkera nthinje niri na naswite kiri antu nakiaga antu bakumugota bakira mulagira nau ino polisi retirwe muntu wao bakinagira na raulagirwo okwegwa ende maminda ino na mamsibitari kagita muthako yukigumba gwa gichwagwa na tori barabarari na muthuro munene bara mugwatithania akubi na mundu ampempe kumwambiria na mpure akathetina nyenje kumwarukira na maiga mwanka gutoturo nthe toiri kujiritwe no spindi wa gichigo mbunge kia Maraga Stars Nzunguli. The victim was rushed to Magutuni Hospital. Yes. Where she was admitted.
whereby he was cornered by the members of the public who subjected him to mob justice using stones. Stones? Yes, using stones. Marenwe mundi yugite itimaranĩria manto mama muthenya wegoro muthako mwarethirwa kanichania PCM mbari cia mugania ri utheri gwa burachi arirwe igina. Kulingana na ripoti yao ayethirwe rukiri kanisani atonyerete ndirisani atena nguo atari na nguo no imwe. Riu residents baliuga guti mtungi bethire niwe wenka ni kijana around miaka 25 to 30. Ritwigika muthaka mutembeu wa marango ethirwe kanichani no ya PCA rukiri gacha itire atari na nguo no imwe na kurua imbio agochwaga kiram. Lakini aliuga ka force dirwe ni antu atukumenya kutonyera ndirisani akina tonya ku kanisani lakini ishi akwithwa atena nguo atikumba kuga ni mbiongwa itumira rutanguo. Nyuma ni atori baba baramwetanira kiborichi bakiugaga kuri na makarika mawamba kanichani eno. So kintu kira kwithirwo ni obule aratemtite kwambiria kurugura kibosi ja screen na athanga agent ja kanisa koguo te kintu kira kijukie no lakini into imwe irari nduguranie. Kiripotera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge kia Maraham mbitagwa Martin Mugambi. Akariba Lulumandene ward ya Kego ya Ntobo Chegembe South ni bachumirite kwithondekera barabara bobungwa kenda kombithia mathiko jauma wao bakiwa gutenkanja thirikari ni abatigire ngugita cia barabara ni arabamenerete bokatha MCO wa DJ Timothy Mutwiri gavana Mutumana Kinyamo bunge John Paul Mwirigi ni kiraba kubani baremi ko baditira ngugi ora kubatere. Dennis Mugendi na report chija. Nuruma intura imwe ya magegania iriri wandi ya Kego ya Ntobo Chio Igembe South. Magegani na jo ikuithirwa intura itena barabara injega intura itestima intura itiroji sukuru imathina jojoriku na mathina jangi jamaingi kuri na mathiko jerigiri kuthithika nturene iji akariba sumiritie kwithondekera barabara bari bongwa baga watongiria barabara itene kaunti ya Meru ario MC Timothy Mutwiri Kabako na gavana wa mwena bathirikari nene ibateyaniririe ntura iji. Turite andu kunje barabara ndugo mwana kwa mwasare na tuonende atukira katuture tunje barabara kena gali tumukona kuyira onto jonde kaithugi ngotona utewa ya no tu yatani tungontura tukura meyo njirene yene ngabana nene ombe ndirumia ngabana na batue ito igwe twina ibo muno tukiaradia barabara tukiwa tena barabara na twina ngabana batu tukulomba tukolakia ati ngabana kethana MCA ibe mukolirikie yabeta supplementary budget nondo njira cietu cia Lulumani thoki na te ake ndrasere ya Kawero ndraseu etemeo kuluki kabai nondo nya thukire saindi anto kama thioluka batona wetira awe ngavana wengo no awe na mira wetete kwenu barabara yo kono kona bwekari mukoro kakweri botemo bwithire barabara ari ababu amura bothoku batito tobwete kura na alafu mukoroka bati ko sibwithiria barabara wengwa antu kuthi babu ko tobwithiria barabara mbete thacia pikipiki kuma mambe yete Luluma ende oni nture ko Luluma lakini batu tuona temendelo twetha nayo no nto ao pikipiki yako ne thireti nyambere ngisa mutwe no nto bakoria ndingete yao walelio kona batu nyatu ibitharia barabara tuingwa ao yaro eso mbua ngekorisia wethetwa angekoro ithatu aba itetia kwendi interview ma stage yarora bya kurabyo ende ankoria oni ba to thurare na ingi batoretara maendeleo na bari atori bariuga gwatwika batirikano na witi na mbere bari tayari kuthura atongeria bangi kithurano kijite bari baka barithiriria na rithore kiao John Paul ya kabagone yitea mutuma nganga bana na yitea lakini uteo tusulikaira njira ene thogi muno to ibone gangirite njara na mauru butha sinjira tuingwa araito korwe dara ndiete moga na yelle kana ithato daigwa thire renge dainyangari tego ya saindi ato sensi nyanjira lakini barabara yesitengeneza tamwe yakura siambi. Dennis Mugendi weru wikendi ntule ni aruruma wandi ni Kego ya Ntobo Chio Igembe South
kaunti ya Meru. Kurikania kiuria toro tukubona roto kuri no kuona mugambo jwa Kimiru jukienderwa na kwambararwa ni ya Kenya no kuona jaka mugambo jwa Kimiru jukwenderwa na kwambararwa ni ya Kenya tanambira kwa na vote 23578 no namba yetu SMS kadha muimoti antumiri chako nyume kaita ate kuraja wana twachokera ni murunga mojwa gavana wa county ya Meru Mutumanto Ithinkia miadere aritete ntukana arua arintere chia katheri okebebye mutambo. Kiwanda cha Duralong Mabati, tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda pala nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Mutamani yoka yothire otweta kembeche tina baita tiambi no oteko chenjia motwaja gairo bitego tutethia neke hai tokorega ng'ombe ciako ichiraragire ngoko ciako itekorekia ngurachagona guchenga iguchenga aremi ituigetwa matata zenu na ikio tuboretere mutaaramu irio bia ndethia aha mugeni aremi betu nukumenya mtu taumagaruka augane nyina kio wize kuruga but with a nice choice mkombozi fins ituigetwe kirero kienu na nikyo tweza kubonokia irio bietu birithetwo na teknoloji ya kinande na itogotigera bire na quality na standard. Nice Choice Fits ni irio bia ndethia kumba kamboni ya Nice Mwea. Twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soy and Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na binge bibinge. Irio bietu bithondeki na oteabo kinande na standard ya iguru nikenda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bobogo wa mwire nikenda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kiri ndethia ciaku. Irio bietu bire agrovet karandukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe nontutu county ne cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe murimi. Tukuwate ugeni Eden Baba Beauty Spa njaya kuyo thongi botingana na bongi kinyabure ku aja Meru njona harua tukuthongomia na maguricha tekuinyiria mubuko jwa kuja class haircuts, coloring and styling, spa treatments and relaxing massages, nail art, manicure and pedicure, makeup and beauty consultation, dreadlock installation and retouch, waxing, eyebrow shaping, scalp treatment na jange. Aja Eden Baba Beauty Spa turi kuthongomia mwankanthi goro yonthe yuge ebai turi Greenwood Mall floor ya ithatu na turugura ntuku chionde kuma Jumatatu mwanka Alamisi kwambiria thaa 15 cia rukiri mwanka thaa 1:30 ciogoro na chio ntuku cia Njuma na Jumamosi ni kwambiria thaa 15 cia rukiri mwanka thaa 2:30 ciogoro na ntuku ya Jumapili ni kwambiria thaa 6 cia muthenya mwanka thaa 1:30 ciogoro. Turingire thimu na rugukurukira 0723555015 kana tuchwekire mitandao yetu yonthe. Eden Baba Beauty Spa, where class meets confidence, because yes, you deserve it. Imagine coming home to comfort, security, and space for your family. A place where memories are made and life is lived to the fullest. Meru Heights Luxury Apartments, located just 1 kilometer from Greenwood City Mall Meru and 500 meters from Gitimbene, is your ultimate destination. Meru Heights Luxury Apartments is accessible via Meru Makutano bypass, and we are offering well-furnished 3-bedroom suites with reliable water supply, 24/7 security, and ample parking. Live life easy with amenities at your doorstep.
Make memories, not worries. Book your dream home today with Meru Heights Luxury Apartments. For more information, you can visit us or call us on 0706 702 003 or 0712 050 449, or you can visit our website www.meruheights.com. Meru Heights Luxury Apartments, where comfort meets class. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay! Over 1,900 games brought us here, but history doesn't care about the journey. The Premier League is the best league in the world. La Liga is far and beyond the biggest winner. It only remembers how it ends. You bought it. 8 titles. 1 month of mayhem to decide them all. Stay connected and watch GoTV to catch the football season finale this May. It's on. Every sunrise brings a new beginning. At Mount Kenya University, dreams rise with it. From bold ambitions to breakthrough discoveries. From classrooms to laboratories, from determination to graduation day. Here, passion turns into purpose. This is where futures are built. Mount Kenya University, unlocking infinite possibilities. Feel the pure, unfiltered power of football on Star Times. Football as it's meant to be. That's the Bundesliga experience. Renew your subscription today at only 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder. Feel the passion, artistry, and strength. La Liga brings you flair and creativity of Spanish football. The rising stars of the Saudi Pro League. The high-stakes energy of the Saudi Super Cup and the unpredictable thrills of the Carabao Cup. Renew your subscription today at only 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the Dish Decoder. Download the Star Times app to never miss a match, even when you are on the move. Star Times. Enjoy digital life. Straight from our fertile Kenyan farms, where maize and wheat are grown with precision. Before a single grain is milled, it must earn its place. In our modern digital labs, only the best pass. Carefully milled, expertly packaged, and delivered with precision. Raha Premium is a super brand recognized for its superior quality. From Joy Millers Limited, producers of Raha Premium Kavagara, straight to your family table. Paigweta na mbera kurumira chitu tugichokera gavana wa kaunti ya Meru Mutumanto Ithengi augite watu maruka thirikari-ini nuntu au niako na uguni bwa Meru akere kirima mbraja wejani bwa ngari muthemba jwa bus ndena skuru yari akatheri Mutumano orite kinya baraba kuringa gituma ja Meru gukiriria bone ngugikiritwa na mubunge kirima akiwa bakairutaniria gutetera thina ya maguta kenda magurije na makale Mutembei na ripoti ya
Ithiritwe iri ntuku ya mwanya na gikeno kiri cukuru yare akatheri aria bamukirite mbasi kuma kiri thirikari gukurukira mubunge wao Kiremangoshine. Kiatho kithiritwe gikinywa ni atongoria Kathumba kuma kaunti ya Meru. Mwarimu munene wa cukuru eu agicokia nkatho akiuga ni tagari aria bata. And we are really very grateful. I could hear you saying Kimeru basi ikeja na basi ekweja. So we are really very grateful that you have, with Mheshimiwa, put a smile on our face. I've talked so much as we were going around, and I know you are ready to support us because that is what you have assured us. Therefore, today I'm very excited because of what Mheshimiwa Moses Kirima has done to Kaderi girls. Mugeni wa gitio gavana wa kaunti ya Meru Reverend Isaac Mutuma Mtwethingia augite rais ni akinyanirite wira nekire cukuru eu akiongera thirikari ya kaunti kagwatanira na thirikari nene kenda gutungatira Ameru. And you know the school has so many challenges, so many problems that we can't handle them ourselves here at the county level. We must appreciate first what has been delivered to us, what has been given to us, what has been donated to us. It has been a crime. Gavana Mutuma onekete kugera migwe aregani ba thirikari iria tongoretie ya kaunti ya Meru. Thirikari turia tite de na te dia mimi wewe na madina ako endotezwa so brega na mchezo yu azazi so tuliwa president Ruto ituka na tuwe na sababu yeo support Ruto no tubaki ndiki tatu atura tuwea taiba ntubange kwankari. Mubunge wa gicigo kiu kia Central Imenti Kiremangoshine kirentumiriae augite bakariria maguri ja maguta nthiguru. That bus we are going to be fueling it, but as we speak the prices of fuel in Kenya has rocketed within a very short time. What we are going to appeal to the National Assembly is that let's speak across us as members of Parliament so that we can be able to discuss the prices of fuel. For it is going to affect each and everybody in this Republic of Kenya. As you go back to your homes today, I know prices have been hiked by matatos, and it's because of fuel prices. When we go back to Parliament, we discuss about fuel prices and that VAT, which is 8% because it was 16 and we reduced it now to be 8%. We can do away with that 8%, it becomes zero. The prices of fuel, VAT should not be there at all. Ripotera Nteto Chiaweru ni Ogambita Caleb wa Mutembei. Kinya nyuma ya tongeria Kathumba kuga bakagika thirikari mwanka muthia bamwe bakariba mikinduri gicigone gia Tiganis ni bonanite mrungamo nkurani bakiwa kuri na mantu Kathumba na ngugi nkabwitirite na nikyo gitumi bo bati tayari gwitika thirikari rero thaiji bakiwa siasa barabagwitaniria na thirikari ngugi ni untu ne bakugunika na batikumakira muringi kura. Brian Kimathi na ripoti je. Mambo yote maendeleo mnaona inafanyika ni chini ya uongozi wa Ruto. Ndwaria cia kugwata thirikari mbaru ciumbite kwithira cikiuma kiria atongeria mwanya ja kaunti ya Meru bamwe bakigweta bakauga bubu ni bubu kareta kana buretete maendeleo. Nya twetwe antu ba Kenya na nya babange barona utongeria nyoka ithiro tikia kureta na inkwitikia bikeja nyoka ithiro tikia nwetu kanyire kaina we mwene. Tusimame kindete na serikali ndio tupate maendeleo. Indi kiuria gikia kethira ngwataniro jini cikwithirwa cikireta mawega kiri mwananchi wa kawaida na icokio rikinengerwa ni akariba baba mikinduri kulingana ya Meru othe ngwataniro ya thirikari tukona gitethia kiu ao makenya yonthe atongoria beto bonthe iba watanire na Ruto iba batemo miragio mwira mantu ya yo tambunge bateto tutethia beta kwariria ciubio igenda bare wa mbecha bakolokia gethe msanda yoraberi Ruto bakolokie lakini bateto thataira Nkuruki bakiuga mathina jamwe chajaraja kusumbura mwingi thai kiri mantu ja maguta
na thina cia thoko amwe na mantu ja maingi ni George batere kwithira jakinyirirwa na kire MP betu twina mpuru aburi na barabange bonde ibabati utwara area batu twe wanainsi na turi antu baraba na anthi guru kenda tutwe kantu bo faindika nontu yari mauta ya wite twe jagaitie guru mono batu tuti kuona boka mata ya baraba eta distance inkwe batu utwanguge na distance ucho chiombo tutethia kwa batwara area rutere ya rurwa mauta kenda batu tumba kwithira itutetheka tureke kuria thina ngonto itukuria thina muno yarira mauta ya witia nontu into bionthe kabi witia naru are tore onto muyumbe wetu aina arambunge na ito amutumire to tuthetera ru are atukurira ivetie mauta we ile thoko yetu emekirori anto baturi kutha ibe na miaka o ile yome tha ikenja ki oyori oni kuona ka turetete round no twaturire bottom up lakini turamba bottom down. Nkiripoti la Weru TV kuma Tigania Mbita, Brian Kimathi. Thukiemba na ke kaunti na Isulu ibae Moritani jako ni gukarania na thiri na Moritani jegi urabomba gukawanira na makarikaja wagi bwathiri na ukiri Moritani jauja eja ni gukurukira obisi ya Rice gukurukira Paul B Savimbi ureni muandiki kiri ruangi rua strategic initiatives kiri obisi ya Rice. Ayuthi kuma kaunti Isulu bamukirite Moritani kiri mantu jegethire bagitano itumi bya wagu bwathiri kiri mochi antere chesiolo na njira cha kuhakikisha kuwe na thiri ntere niji Moritani jaza cha kubanganitwa ni Paul B Savimbi orani Secretary Strategic Initiative Office of the President. Tumekuja tumefunzwa, at least tumejua umuhimu wa kukuwa na amani. Tumejua amani huwa inaanza na mimi nafsi yangu, nijipe amani kwa nafsi yangu, then nipatie community ya amani. Sisi huwa tunatembea tuongee na hata wao watatupatia wale matatizo ambaye inamsumbua. Kama hapa leo Isiolo, participants were raised as an issue of concern mainly on insecurity, especially on livestock theft around. Leo tumehave na a very fruitful meeting whereby to discuss various issues concerning security and how to build the peace in our community. Na tumerealize ya kwamba one of the main thing yenye inasababisha hapa kunakuwa na conflict ni scarcity of resources, whereby unapata sehemu fulani iko na resources kama nyasi ya mifugo na sehemu nyingine haina. Anasiasi barombika gitene gaka tukwireti ithirano bya mwaka twitite gutiga kuwathurana na kuringithania akari. Yangu ni kusema kutoa wito kwa wanasiasa wasipiganishe watu. Kwanza wakati huu tunaelekea wakati wa siasa, tunafaa tukue na amani, watu washirikiane pamoja na so sisi vijana the youth tukue na amani. Hapana enda huko nje utumike vibaya. Tusitumie vijana wetu katika kuleta vurugu. Tupendaneni, tumefundishwa amani inaanza na mtu binafsi, inakwenda kwa jamii, kisha inakwenda international. Nkroki bachoketie nkatho kira bisi ya Rice nontu bakubaritana Moritani jaja nontu jaga batethire kiri gukarania na thiri. Let me thank the office of the president through Mheshimiwa Paul B kwa kuleta hii initiative ya kuleta amani through our counties, all 47 counties. Nkiripotera ntoto cha Weru kuma Isiolo, Beta Bantam Murangeri. PSO manto jege muombera kare na gengo na menere tia chiari barabate dhire tobagitara na bao rakubatere kienda kinyago chebukania na manto tagusumbuka kimathuganio akiuga bubu ni bwijanite na migomo ndene ya masukuru na kwangaratania kithomo gengo akiure kanisa na ande kuririkanagia chiari gutara na bao kienda gutigira bari na mitugwere ya kirite ritamwaniki na ripoti eja. Aciari ni mararutwo mavitia ni undu wa kurekereria ciana ciao kugia na mitugo itari miega thiini wa miena ngurani ya bururi. Ino ikonekaga igicungirira migomo mingi thiini wa masukuru ngurani muno thiini wa kaunti ya Embu. Na varia riu PS wa gender niwe Karen Agengo arauga vari vata ya aciari gwoca kavinda ga gutara na kuthomithia ciana ciao uria magirirwo gwikara riria magumiritwe ni mathina ngurani. Talking about issues of unrest in school, you find that
parental guidance contribute a lot in the ways a child grows up. And what we are seeing as unrest of children, we are attributing it mainly to parental guidance. Goko kurina ciana nyingi ironekana gutiganirwa ni aciari ao na matari na mundu wa kumamenyerera uria kuvatie. All over Kenya, over 70 cases that are being reported to the State Department for Children's Services through the Child Helpline, through various forms, walk-in cases. All these are showing that more than 70% of these cases of children are arising from parental neglect. That is why we are now focusing on the positive parenting program. Kulingana na Bishop wa kanitha wa ACK Diocese ya Mbeere niwe Moses Masamba, kanitha ni iratonyerera na kuthomithia aciari uria magirirwo kurera ciana ciao niguo matuike andu a bata muturireri wao. Wira wakwa ta Bishop kana kanitha ira turi thiini wacio ni kuona ni twakituma andu makinyurwa ni kithomo kiu tondu wa kanitha ina arimu ira na kanitha tikaibona ndu wa kanitha yomene kanitha korwa ibono ndo community kuo kithomo nteke kuthomithwa ndo kanitha emwe kirathomithwa ndo monthe maramethi no community bara kanitha icio iri mariti miario ino mari mwena wa Ciakago thiini wa kanitha wa ACK Diocese ya Mbeere baria kurai na kithomo kia uria aciari magirirwo kurera ciana ciao na njira iria yagirire. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Mwinuri nkuma aja Meru na Meru kama nontoto mwari na atigite mwingine gikona nyuma ya mamburaja makathake ni gya Kasarani Nairobi kama non the bad bagikinyana kuinanira na mwingi jojurari na uo ntobo kuonania Weru ne Kemeru ne kiunite miankana kwa mbararuni ya Kenya bonde. Ikirwa kwa Kasarani is more fire. Kasarani is more fire. Kasarani is kwenda waka. Ilo kwelele tulibenui. Ilo kwelele tulibenui. Agatu inesieto tulikwa X. Ikiathogetwe pate ya Meru to itoke na nera. Nandia no kwera wewe wana utao mo kinya Mombasa. Emunde tore agatu tulikwa X. Na tuwemenge tukao tukieta konge mbali mono ndia ndo kwera mwanya Meru onike tawaza bakonde na nyama mbeta fikitani kwa warende hapo kwesi Kasarani wewe tuine siato na kamano kwa mware ara wao ndoke ndio mwana asani ba Meru tuine siato ara wao ndoke ndio kendo kwa form ya msanii wa Meru tuine siato kwa ina wa ndio kwa ndio na wewe fan ndio show tuine siato ya Mombasa na komisi ya Nairobi ya Kasarani okafondi komisi bete yetu wewe ndio yetu kanako kusema ni Lokona sani bonde ba Meru barao support na online lokona ya content creator barao support na online bonde to tanira ya ni sio nende aire anda amwene ankwache Turing kana nura ni mutongere munene kana CEO wa ikundi Kenya Ambassadors of Hope na tarerete thina ire irumirite ana baba inge para kinya nyuma ya skuru kuruguro abakoneka maturene batigwita skuru akiwa bobo nibo batigirite murigo ja kuthomithia na bamwe araugite mwankira nande bari nana 30 bara bakuthomithia nera nande bakure thirikari county ya Tharaka Nithi wakagikaro gya gutethagiria na baba bara kinya baitirimaga mugwati ne barenja chiao Nicholas Chabari hari na rugono ruru Utethia antuma mena mathina kuringana na Ndorini Kananura ni mwanjiria wa ikundi kia Ambassadors of Hope ntere echa Tharaka Nithi hariuga kuringana na uthuthuria abwao bonete twana twingi twa tutao kuthi cukuru itutwithagira twikaumo okama gwenyangia na magwamba maturani na ikeno nto bayochirie kanya kwanjiria gucokagia ana baba cukuru nikenda bathina mbere no tiguthoma na kugarura uturo obwao twana tutu tikuthoma mbere atumale skune tugusaga neighbors magi complain makiuga ciana ni tutwikite tumwamba mare kana kake ka nyomba gate
gageka muci gate kuthie cukuru gacoke kage kintu gia kuria gacoka gagatwika kamwamba gakathie ndukani igwa ni ngumu gagaukia etwa rescue kana kathie cukuru netumenyaga twa essential life ya kana kau nontu gatetwika kamwe ikaire tufani tubotete ku rescue twana 34 toto umire cukuru nontu agutwika tutena ntuma kumonerera na gutena ntuma kumambatirira alafu netucoka tugacutheria windows antuma mena wanjane mama tigitwe monka maenge tucuthite tukona matena ni mararaga ni meusa mena mathina maingi muno especially makiwa matena itanda mange ukwa ni mama mira itanda itena mattress mange matena mirengeti na mange still ni tona makimamanja tutukeusa twena kiriro kinene muno gya kuthie kuonera ntuma mena mathina ta mau ogwenda gituma mbito akiri atongoria muno mubunge wa Ikuru kaunti ya Tharaka Nithi women lab nontu Tharaka Nithi ntukona nitukwenda rescue center ire cooperate kwena ciana nyingi tonete cia street itegwa access education twatatu ni tubate gutwika rescued tukabiwa ina rescue center cooperate Tharaka Nithi maisha mao magacensia na magacoka cukuru wega makendelea kuthoma alafu ni tukulomba even for administration ni meusa mai magucuthia ciana ite cukuru na ciana igutwika ciana ciaga kuthi cukuru especially the teenagers matwika misused na anja muno ukona kinya mena ale marriages na mawe makambiria ku practice even abortion rune twigwa twena nini desire kana tukeusa twena wendo wa gutethagia makurescue antu makona tukona mena thina government no eteke ontonu serious no tore turengira ne tonete mathina mengi muno matukona thirikari ne bate kuthongira mantu tamu makeusa mate Tharaka Nithi county Kumachuka Gamba Ng'ombe Betan Class Chabari biashara na kamite ba muthanga bara batumagira barabara ya thiti gwitaka mathina karambani ni bataririte kuringika kumane na kuthuka kwa barabara nteri bakiwa barabara yu ni ithuki bone na ugendi bwa ngari ni ithuki bagitariria kinya utumiri bwa bikibiki ni thina bakenda na ndi thina eje kuthangikirwa kenda bagunika makena babu na ripoti je Baria babokagira muthanga na aringi biashara ba muthanga jirani ya thite kama thina karambani ni bagutariria boria bakuthinika nontu bakuthukanga kwa njira ino riria bakubokera muthanga arito bacukuru bakuruka na njira ino antu mindani no njira ino itumika lakini kuringana na bwa njira ino yajie kuthukanga taino mkari cia mithanga kirarukiri turiuma na machimbi na machiko tuyeta kurutha barabara kendo nkari ciomba kuruka na bikibiki no tuthaino takagita kamaketha tuthiete ntiko meabura antu bakatharathara mirigo yao anga itugatua kamatana ituro no bikibiki tiomba gukuruka na njira ino garuma muthanga no twara kuthika na itugumba muthanga obviously tikuruka no ngari tukara kuthika itie ende twithika obviously no twankari marori ama tigo turi oguturi antu ba muthanga tigo tukwenda kuthira barabara tutwekinya kuona na ditubokagira akinya no dambe ja kaunti kuringana na bonjira eno ibati kuthorithitwe ni onto thirikari ni kuona mbia kumania na biashara ino riria bakuriba ugoti nduguga njira ino ya thiti kirothwe no ntujo kaunti kuona jombecha na wewe tiro thwa ntuwe komna tiere ciathira ujenkari kama muthanga thite tukaitwingira barabara niara gutuka njira ino kuma 2023 ndio turutha na twarutha go gutumagira na nkari twakinya mukothima tukari access kumanisha njira ino tio twindi tukona mbeca thirikari ni kuona mbeca na thitu kuona mbeca kogu twati gutetherua tukona kanyama ga tugutethia na thirikari yo itukaritie bariromba atongoria bao batongoretwe ni gavana Muthomi Njuki na MC wa Uruku Marengo kubathondekera njira ino kenda bamba kuringa biashara jiao itukuromba Muthomi Njuki gavana aya turuthia barabara no ndinakuwa kiro getu kaija mugukuruka nake natumenya cabi aya ruthe aone barabara enu kaone twikuthetira utheri Marengo ntikona ta thirikari na ntikona ta kaumba kuwa mtakuwa na kwenda gitika koguo itumutiganirite kabisa ngwitio mtopa kwa kiara ndeto cia Marengo mukothima wandi kiripotera Weru TV kuma Tharaka Mbita Makena Uambabo akari bakajoki wodi ne Gamba Ng'ombe ne baumirete na kumeneria bokatha mubunge wa Patrick Munene ni kiraba kuwa ni wagibo mirandi weti na mbere ntere kuringana na bone ati mubunge ojo ate ko bathange kiraba kiuga untu babata borathithia ni kugurira skuri yote achukangare baugite kiraba gwita ni mirandi bata na ireka babuna barita kariba wodi je Nicholas Chabari no ina report je
Tuko twina kirigaro muno na mheshimiwa wetu Patrick Munene. Akariba kuma ntere chakajoke chukaigamba ng'ombe ntere echegamba ng'ombe ibebumiriti na muthuro munene kumeneria mubunge wao twe Patrick Munene nonto bakira bakuga na njirite kwithekira thigiri kiri mirandi ya rais indi wewe ngwati kumira konaniria mirandi ira ruthite kia gutonya mirandi ni ya Ruto kana ya Kindiki. Kwena murandi wa Kindiki na kwena murandi waku bato tokoromba gwa heshima yaku ethio tuvuganire turi akaji bakajoki okare nthiguru obisi ni kwaku ototanje turi bakajoki anatogia kiromba kwa president no tutuye murandi onu wa president na tutuye murandi onu wa president na Kindiki. Tunashukuru sana ore agurunguru abore anawegore tatorovere agwange agotigara. Mr. President, thank you muno ndubabako na hospitali lakini itokuga antu mtora akuya uko akambira kuaka deputy president itaka kimutonyaga ni mtakani antora ora i deputy president wa Kenya itokonde muntu muno tuli akaji bakayoka unene bora hizi wetu nena munini wake Kindiki tukona wirira baugire bakarutha ibaguturuthira lakini tuona kioria mauntu megie uruti wira bo muyumbe nundu twaraithiria wira wa muyumbe na CDF yake tutikona wira wake kwina ambasi nenga a promise ya kwamba ya Chuka Polytechnic na wako akunenganira mbia igurwa na twina kirigaro gutwika aciari bashukuru kaba guchanga mbia bagura mbasi ya Chuka Polytechnic itukwenda mheshimiwa atwereza bwega imbio ikuthina mbere bariuga mwanka athaini baraithiritie kuchwa mirandi ira CDF ya Chukaigamba ng'ombe jethiritwe kiruta no ndi utie murandi no mukuonekana mubunge ojo atwikite kubarenkagira urongo wake na utie murandi akujuria nalari kajukia auga kajukia utie mtu atena stima auga igamba ng'ombe utie mtu atena stima anto betu abole kwinda bwena stima ari ani wo manko matona kutina maana tuandikane na Kenya Power huyo mheshimiwa Patrick Munene CDF jameni gatuone wira wa CDF ndeni ya Chukaigamba ng'ombe wiroro kurutika kuma kajoke Chukaigamba ng'ombe Peter Nicholas Chabari Narwa kiremekira na mikarira ni tukurita na gukone wikiri bwangu cha polka dots. Ibwaga sana mutegeri wa Weru TV kakanika gita kamikire. Yetu ambita wa Purity Nguta. Narwa